don arut ki bri ki bom yap haga Bible u Enoch baru Elijah kini gidei arut ki bri ki baga Bible ke record ba yo Elijah la rongno sebeneng klem yap haga kitab sem golong kitab sem ba ar golong ba ar khat khat we bada kata de story pa Elijah ke khana pa Enoch pat haga kitab Genesis golong besan bada ge Hebrew golong ba khat we khat besan ke ong yo Enoch la rongno ba unom yo I ya ke jingyap so kini arut kini gibri ke khra ke Bible ki bom mat ya ke jingyap ki bel le kiu shebneng let's say ki bel kiu shebneng klem yap na ke Bible ko ong ha ke stage no Hebrew no ba khandat khat we ono ke khot ke ba arpunyo Hebrew khandar punyo ko ong labo yu briu shisen ban yap hadin katakan sawan ke jing bishar so mensyuang perkhat balada ke Bible ke kren ba kadayu briu ban yap shisen kumno pat chapang Elijah baru Enoch ki baklem ki baklemat ya ke jing yap ni don pedeng ke jing menta Bible ko ong briu de ban yap tu Enoch baru Elijah klem yap ki le kiu shebneng klem yap kemut tu khot ya hage Hebrew khandai kelonong but khot ba arfunyo khlem thau dum ta jonki ke jingkli ba he ba ha to khlem thau dum ta jonki ha ga jing sha ka thau ro na ban tau Enoch baru Elijah yu briu bal khana ke briu u bahir pateng no Adam udai ban yap bat boro kho yu briu bahir pateng no Adam u yap ka Bible kren shai kum ba ho Adam baro ki yap kta de Stephen kong chnong korin kalau nong ke khatsan ket khot ke ngam kan mau shu sau po something plus ke ong lebo you how Adam baru kiap but upol ukren shai baru ong bo ukren Jepang ubri bihir pateng no Adam baru udai ban yap Jisu de la day one aga gospel yonis kuno balait khot ka bakhat lai la no balait khot bakhat lai Jisu ang umjidon ubriu balale kiu shbeneng harai tang uta ken buwan her na beneng uta ken ubala ban kiu shbeneng omdon ubriu balale kiu shbeneng omdon ru ubriu buwan her ubala wan her na beneng dei tang ukhon ubriu ubadon aga shedem khpa ta ken ubala ban her na beneng ta la ban kiu shbeneng ukren chipang ladi so Jisu ong jidon briu bala ban kiu empat don briu balai kiu shbeneng ta shubu benta thinge ba ya lada Enoch baru Elijah ki le kiu shbeneng tharai menta ki le ayu pi berkhat tharai pi berkhat ki le ayu shbeneng ule ayu Enoch baru Elijah berkhat hi ma pi ki le ayu hato ki don baru blay habeneng na gesti Paul gesti giba show Timothy ngan haban pe choi ka gesti ba show Timothy Paul krensha bo ong umdon ubriu ubadon ye ke jing bom yap dei tang ublay ubadon ye ke jing bom yap ta gade ka lonong kesti benongkong Timothy ndai sti ba kesti benongkong Timothy ka nong ben riu ka de khot ka bakhan riu ko ong ublei ubolong tang mu uhi Jisu Kristus ubolami pat na ke bayap ubolong tak emis emar tra gitra ubolong tang mu uhi ubadon ye ke jingbam yap so Jisu ubolami pat na ke bayap u dei tang mu uhi ubadon ye ke jingbam yap ta de ke jing ong jong apostol Paul so mentang gidon preng ji engong tharai blay ubo iki hagano regano jaka bol blay preserve upne pensa iki ha to jaka kapaki kamu blay hi ujet ha ubo iki lada kelong ta kamu kidon ni gijing imenta balada kidon ni gijing imenta kamu kimyap kamu kila don lepai ke jing im
bom jikut. Hatu golong sisya bo Elijah bo Enoch kidon jing bom jikut menta. Golong sisya kumta bakim don jing bom jikut. Sorry ba kila don lepa jing bom jikut. Kat kum jing kai jong Bible ke jing bom jikut ke ke jing im jong ke jing mi pat na ke bayap baru Enoch Elijah ki klem yap bar ki klem mi pat. La de pi ong bo Enoch Elijah la don lepa ke jing bom jikut kemut ke persya ya ke gospel jong ke jing yap ba ke jing mi pat jong Chris. Kepung pikam bapleng ke jing bom jikut ke day. U Elijah Enoch ro kila don ya ke jing bom jikut. La de pi ong Enoch bo Elijah kila don ni ke jing bom jikut. Habeneng menta namar ke klem yap. Pi persya ya ke jing kai jong ke Bible burok khoi namar ke jing kai jong ke Bible chpang ke jing bom jikut. Ke day ke jing im jong ke jing mi pat na ke bayap. Balado Enoch Elijah ki don lepa ke jing bom jikut menta ke Ukris Jisu uyap le no naga benta jengki namar ke klem ma de jing yap so Jisu Christ uyap ke pemut pin kod menta kemut pin kod u Jisu klem yap naga benta u Enoch baru Elijah hato golong sisya kumta bo Jisu klem yap mentau Enoch klem yap mentau Elijah no u Jisu uyap naga benta Elijah ro u Jisu uyap naga benta Enoch ro so ke logic kan ya de gani la kumno u Enoch baru Elijah ki dehi ban yap ba on nyau ya ke jing yap jong Chris ke ba mentoy naga bentau Enoch baru Elijah la da pi ong ba Enoch Elijah kim don kam ye ke jing mi pat ban yo jing penim u Chris u yap le na naga bentau Enoch baru Elijah so ngilap naga Bible borok khwai ba Chris u yap naga benta baro briu haga perthai kentup yo Enoch baru Elijah ta ga dei jing kai jong ke Bible kelum bo Chris yap naga benta baro obriu haga berthai baru mi pat naga benta ya baro obriu haga berthai kentup yo Enoch baru Elijah pinong ka dei pat ba ka dei kin sayap te u Enoch baru Elijah kin sayap lano try pi ong kin sayap pi pulih kitab jing pen pa pi poi nong ba khat wei pin lap ba don argut ki nong phla ki bansa phla ki bahasa ai ke jing phla ki bansa yalap haga por jing jing jinjar ba haga kitab jing pen pau no bakhat we bad yikini aru kinong pla on penyap yiki we ni kita kinong pla haga kitab jing pen pau no bakhat we philap bodo Elijah we uba arpat la de pule benya ya Bible philap ba umdayu Enoch udayu Moses ha mentang idon ke jingkul mar ngidang mud bakin sayap mau namar ke Bible ke ong labu ibru sisin man yap hadi ngitang sawan ke jing bishar pindon hagi jing pat namar pilap haga badla tapi ong bakin sayap haga por jing jing jinjar ba pindon pring haga jing namar pilap ba ka kitab jing pen paul nong bakhat we do Elijah we do Moses do Enoch so kumno ngitip ba we do Elijah we do Enoch ngitip nagar kom batai jong uyonis syapang kini aru kinong pla nagi kamba ka bakikile ka we nagi kamba ka bakile kedai bauta we nagi kinong pla uduai bakanam hap slap ka beneng hadu lies nem shiteng dengan bakla so kanam hap slap ha khndo hagi dagi snem hagi sngi jong jing tulpa jong pitibu euta la pi pule ke Bible Testament brim philap bauta do Elijah so way pat unong yalap so way pat prophet unong yalap ubabatai kat kum ke jingle kamba jong uday unong yalap la ne uday unong phla la ne uday prophet ubakat kum ke kamba jong kadai gane u pen kelas snam ye but ubapa ye ke jing yap khlam haga khndo Egypt ka Bible khlam ong ha Egypt rela pipule philap baga kran chipang ke Egypt u e tau beri pen kelas nam ya phinlap bodai Moses hari Egypt baga por jos imparo so kumno ngitip begini dai kini arut kinong pla ki dai Elijah Moses naga kamba kaba u Yonis ubatai so ngilap bodai Moses we dai Elijah hari ka kum naga Bible phinlap pat bo Moses uyap baru yap hagerta ka shispa ar posnem u Elijah Moses uyap
Hindon pedang ke jing mentang no to lada sngap lada ka deu inok bi ja ka dei de shisha ka badei kin sayap mo ban pendep ke jing tho ka boong ka dei yo bri ban yap shise ne ding ta son ke jing sha hare pin la bom deu inok kan we to deu Elijah we paru deu Moses mentang hindon ke jing lada Moses ba Elijah ki wan bat ki yap okay yo inok pat je ayu inok un yai sa ha beneng klem yap to yo Elijah pion un don kam hi ban yap un sami pat to yo Elijah la yap man ta la thau man ta la mi pat na ki ba yap hadin las ngi siteng inok pat inok un yai sa ha beneng klem yap don kam mi ke jing yap ba ke jing mi pat jong try la da kalong ta hare la da pipule hagestish nong Hebrew ko nong khatway khot basan ke kren chapang u inok bo ble shim yo inok khlem yo i ke jing yap haga de khot ke ba khat lai Hebrew no man kong sorry khatway ke de khot ke ba khat lai ko ong kine baro ki yap na du inok na du Abel jing sha de ke jing u Abel ula terwa ke jing knya sho ble ba priang kita ter po ho inok de ke jing u inok ula yai baru ble ter po Abraham de ke jing Abraham ba Bible ko ong kine baro ki kpatamen jong ke jing ki yap kentup yo inok u inok u yap tamaya bo kam te kapan ya mem record ke Bible de kitab Genesis pi ngidon kam ban pule ke Bible kum ni kam tu pi u Elijah hagasti sinong Hebrew ke klem kren pang Elijah udah Jephthah Samson u David ka Deborah Barak but how nganong ne baro itu ki nong itol paha ke testament brim unong tho se Hebrew on ki ba baro ki ne ki yap baru Ukraine ro pang inok baru inoro yap hare Elijah pat uklem tho hage Hebrew nong ba khatwe henre da pipule bnia e Bible pipule kitab Chronicle ba ar kala nong ga ba arpuwe ke dkhot ke ba khat ar kitab Chronicle ba ar kala nong ga ba arpuwe dkhot ba khat ar hadin jong ke jiyap jong em Jehoshaphat ublei urong yo Elijah haga por jong em Jehoshaphat ngano biang ublei urong im yo Elijah haga por jong em Jehoshaphat but hadin bala rong no yo Elijah sebeneng hadin kata u Jehoshaphat u yap no ta hadin ke jiyap Jehoshaphat u khon jo u yo pateng ke khet jong Jehoshaphat burteng Jehoram uneu khon jo Jehoshaphat burteng Jehoram ude briu bele persha yo blei Jehovah baru meni blei thau bar u bom ko u blei tip ek baja hadin jong jiyap jong em jo asa hadin jong jing rong no jong blei yo Elijah sebeneng kumba shipos nem dona shipos nem kawan ke sithi no Elijah bo tho show Jehoram kamon chai te pe u Elijah u bleu rong Elijah por jong Jehoshaphat baru yap no Jehoshaphat u kiu khet pat u Jehoram khon Jehoshaphat hadin kumba shipo dunas posname kawan ke sithi no Elijah bo tho sha u Jehoram bo maham yu baru ong menjot namar me le bom kongu yu blei kumno ta kita la balong habayu Elijah la de rong sebeneng kumba shipo posnam dunai man tapot dang tho sithi show Jehoram ha na beneng bi tharau tho sithi na beneng na khandeu hiu tho sithi tagamu du Elijah khlam yap kumno ka la ban long ha por jo Elisha bo bleu rong yo Elijah ha ke eryong sebeneng ka Bible ko ong bat kibri ki wat yo Elijah laisngi kimlap ti balai ki wat laisngi namar ka juja le se ka juja tengum ta ha ka tu ga por ha ka tu ga juk handai le se bleu jule kum ta bat ki wat yo bru le da kimlap laisngi mot ki no khlam lap ki khlam wat sho yo in Elijah ro ki wat ki ne ki bru ki khlam lap ade laisngi ki no balai ki wat
Kajing kili ni balai ke wala da bleu rong yo Elijah sebeneng balai kini gibriu ki don kam balai wat haba makiru ki yo ibo kawan ga eriong ka rong yo Elijah haga kaliding balai te ki don kam man lai wat yo Elijah namar ki ngai bau balai urong yo unang ni le sen bo u shugawai pat ke jaka ta de jingit joki na ga ta da ki lai wat yo namar ka jujia gumta wat haga kam jo apostol karon go ga khana habo Philip ule yalap ya gospel of Jesus Christ hau nong yunuk ke Bible ko hadin bau la pembaptis yo gawa kimi na do gawa ki ya inti biang kat ba ki dang ya ke Bible ko men se ba khoi lo rong no yo Philip badu ino no yunuk yo isyo ya u Philip henre yo Philip la lap bau don ha azutos hagawai pat kisno uble ujule kumta ki por handai ba ura yu ne ubriu na ga jaka bo u shaka pat ga jaka so Philip ro ga don ga jingja Philip ga por hagata ga por ka kam ja apostol ga nang ga pra nangam bakla so ka don ka jingja ka bo blai urong yu gine gi briu bo ki shawai pat ga jaka kala le se balong yu Elijah ro kumta lam kumta kumno te tho shi thi hedin duna shi post na me e hedin ga jing rong no yu chbne ukram tho shi thi na bne u tho shi thi nang no re nang no so ga Bible kam persya daladi ka jinyap ba ka jimi pat jong trai ka kentup ya baro kentup yo Enoch baru Elijah ka jinyap ba ka jimi pat jong trai u klem yap le na e nam tau Enoch u klem yap na e le na e nam tau Elijah u Elijah u don kam ka jimi pat na ke bayap u Enoch ro don kam ka jimi pat na ke bayap ki klem ne tli gum to shbaneng ba ki nam yap lada kalau kumta ka persya ka jingyap baga jimi parutrai ka persya ka gospel jong Chris kito ki priu haga kitab je paul no bakharway mdeu Elijah bar Enoch kideu Elijah bar Moses yap te kumno pat ulai je kendo yo Elijah bom yap kumno kala ban long piong trai lada piong la ra no yo show mentau la rong no yo Elijah penim gum ni de hang ni kamet u Moses paru yap ta kumno Moses ubayap ubay late de gaman sem jamaneng na tau Elijah ubadon hang ni kamet kumno te kila ban ni kendo kilai ban yat shong lang jai no kata kamla malong kumta so habang pulai Bible jadi ban pulai punya eka nga hikai gini kena pin suatu ijing klan bor jong gajing yap bagaj mi par Chris don ubri ubala light ubala ban care ubala ban yai light ye gajing yap bagaj mi par jong tra Chris yap na mataya baro ubri biar peteno Adam bala da pinyo jimpen im haga jimi par na ke bayap kamlong de kumwai pat